batangiye kugira ubwoba kubera icyorezo cya Marburg, icyorezo gihangayikishije abatari bakeya, icyorezo gihangayikishije igihugu muri rusange. Iki nta kindi ni Marburg. Ntabwo wabura kugira ubwoba kubera iki cyorezo. Aya ni amabwiriza mashya yo kwirinda iki cyorezo cya Marburg. Ku rukuta rwayo rwa X, Minisiteri y'Ubuzima yamaze gutangaza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Marburg, arimo kwita ku isuku no gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune, kwirinda kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya Marburg. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakita ku isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Irinde kwegerana cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Gira umuco w'isuku harimo no gukaraba intoki. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Ibi ni ibimenyetso biranga uburwayi bwa Marburg. Amavuriro yose arasabwa kugena uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bya Marburg hakoreshejwe uburyo bwo kwirinda bwagenewe buzwi nka IPC. Igihe uwapfuye yazize Marburg, nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyorezo ku bagize umuryango ndetse n'abatabara. Gushyingura uwazize Marburg byitabirwa n'abantu batarenze 50. Birabujijwe gukorera imihango yo gusezera ku yitabye Imana mu rugo, mu nsengero ndetse no mu misigiti. Iyo mihango izajya ibera ku bitaro ahabugenewe kandi yitabirwe n'abantu bagenwe. Gukurikiza aya mabwiriza neza ni umusanzu mu kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo. Ingamba z'inyongera zizatangazwa mu minsi iri imbere na Minisiteri y'Ubuzima. Nubwo bimeze bityo, Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukorera mu rugo guhera kuwa mbere tariki 30 Nzeri kugeza kuwa gatanu tariki 4 Ukwakira. Virusi ya Marburg ni icyorezo kiri mu cyiciro cy'ibindi bikomeye nka Ebola, yamenyekanye cyane mu cya 1967 mu mijyi ya Marburg ndetse na Frankfurt mu Budage ndetse no mu mijyi ya Belgrade muri Serbia. Ibindi byorezo bya Marburg byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye mu bihugu bya Angola, RDC, Kenya, Afrika y'Epfo ndetse na Uganda. Umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri, iki cyorezo cyagaragaye muri Tanzania. Hari bamwe bari kuvuga ko dukwiye kwambara agapfukamunwa mu buryo bwo kwirinda uburwayi bwa Marburg, ariko inkuru dukesha urubuga rwa X rwa Minisiteri y'Ubuzima batubwiye ko kwambara agapfukamunwa atari umuco mubi, ariko ntabwo gakoreshwa mu kwirinda virusi ya Marburg. Agapfukamunwa karinda indwara zandurira mu mwuka, kandi uburwayi bwa Marburg ntibwandurira mu mwuka. Minisiteri y'Ubuzima kandi ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yongeye kugira iti, ubufatanye bwacu nibwo bwatumye dutsinda n'ibindi byorezo. Turi kumwe kandi tuzatsinda vuba aha. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima ku cyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent.